Chokere nkatho cha mwanyi gwita na mbere kurumira mubango jwa kogo kere ntuku ya Jumatatu ni ntuku ira tumba kuthatu kiariria siasa chiegie kithurano gia 2022 nbetagwa Ntinyari Kinyonde studio chie turukirwa na arua turi na umwe baraba guchwa gite kia MP kana mubunge kiri gishugo kia ubunge kia Buuri Kenneth Maitethia Kiome tuketha tuna kagita gakega gakwaraniria nawe hombe kwithwa agitutariria kiroto kiawe kiri gishugo kiria na kinya kumumenya nkuruki. Karibu sana mwesh ibwaga ntupo gukuona kethe mutegeri wa Uru TV na mutegeri wa Buuri. Thank you so much my host Ntinyari. Na ategeri bonde ba Uru TV mugeni sana onimbetagwa Kenneth Kiome-Maitethia Ariromba kura cha MP ndani ya Buuri constituency na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party na ikiamba kira kiendene ya Azimio la Umoja. Ngorito sana nantobwa kodorande na ogo najwa ntukuje narua tukiariria mando ja siasa. Yes. Karibu sana wakairi tukianjiria mbuka na withiro gitutariria Kenneth Kiome-Maitethia no wewengwa atiariri mbuga rutere rwikurwa Buuri kana kejeta Buuri gitarira kuromba kura you know. So mbugeoni nchiariri Buuri constituency. Kitambo toetawa no dimenti. Nande lakini dhaiji nande tokogora no toethra to Buuri constituency. Njeto igontogwetawa nari ronkuro. Nice. Kwa mwarimu Maitethia. My dad happens to be very popular. Na nde nyanto bigo Maitethia ba connecta ba kamanye mwarimu Maitethia kuma nari. Because he has also been a leader na tomantone kidogo tonat na nde that is my home place. Na chariro now chari bakwa both are teachers. Nice. Mr. Maitethia na Mrs. Maitethia. So nkorerete nari ward. So badote wandovara ba home kabisa. Na nde nari menyate ta town. Nari mei mashinani na nde nara. Bado nande tokorerete kuma mashinani monka tomba kumera. Tumira monka ndegro chiome na nande tochokete nande kairike na tomba ku tederia nande antobeto barabenja. Fantastic. Yeah. Ndio gitara kure mbere gutonya siasene. Well mbuge siasene, this is my national politics. This is my second time. I tried in 2017. Na bado kioneki giakwa kiari kia MP Buuri. That time mbere nkinya nyaki registration na mantoja ndebe ko register ki IBC. I was approached by Maendeleo Chap to be their national Meru County coordinator. So nandi narunga merita siasa chiao that time. So this is my second time, and this time I decided to go fully monka ki ballot. Yes. Experience so far idirito kariate. Mbuge politics is very hard. Politics is very hard, and it's for the people who are willing to serve. Politics geto miedara yomi mono at times you'll sacrifice a lot of things for the people. You see, you'll sacrifice your time, you'll sacrifice your money, a lot of things. Kenda weta go tederia antobaku na antobako nande antoba Buuri constituency. If you look at our constituency, it is very large in size. So kodioronka Buuri constituency one day with your caravan, it will not cost you small money. So in the first thing again to gweta mbecha. Na tokiariria mbecha hii whatever money you are using, the cost of running your campaign. So it is never easy. Kinto kebiere kinto getawa emotional aspect. Ki madhoganio. No gweta nara ore aririanto ochoko gorono kwanda kumenya what was the feedback from those people. Kwa antoga ke diobere muge ni antobeto they will be so happy odikira feedback airoka kwanto bonde bariuga nande kure jamuntonge you know. And of course people will also tell you we will vote for you from experience irambe deretendenyo okinyantu kwa gutara kura okethera inyagitio kituo kirore ore more votes you have less votes from experience. So mbuge siasa, it is never easy.
it is not for the faint-hearted. So nenda muntu wena inya kidogo inya kuumiria na kimathoganio nenya ideas what you want to do for your people. Yeah. Speaking of siasa kwithirwo ite izi ni gicigo gikwithwa kiri na aruiri bagite kingi bara at least bethirite be siasa ne kidogo thai nkona ure wari MP Kagite ne kauangaine na acokerete kuri no roka dirite gite thai rendikire kuri na Kinoti Gatobu ure ombete kwithirwa na a bit of a very good record mbere omba kwithirwa agitwa gite kia governor. How are you feeling? Muge actually, to me, in comparison to Antobobo Ndogweta, kuma our former MP Kinoti Gatobu, our current MP kanada incumbent, Oratogweta Mugambi Rendikiri, na Angaine, Mheshimiwa Angaine Orotora agerete koromba gite kiu, agerete for so many times. I think this is the easiest path for me. Okay. Nonto inyanto ndebera gintu kimwe. This is a war, or this is a competition against giants. Nankiuga giants kwethirwa anto barango compete na bo I anto baithirito beke thirikari. Muntu ombere ta Rendikiri noe Mheshimiwa wetu thaiji. So he has resources. Muntu obairi Gatobu. Mheshimiwa Gatobu orori mai twasava na Gatobu to alta boy samwe Kiro parish. Mugerande competition era to neo nabo I very stiff. But it's so easy for me non to ndera anto beton ka vera tere. I'm using the verse of 1 Samuel verse 17. Area I rogonorwa Daudi na Goliath. Yes. Rera David etera korwa na Goliath antu ibadekere sana. Now that scenario is happening in Buuri constituency. Not it's between me and the three. Na luckily the easy ara mizani embekirete. Mizani yugete oni am appearing number 3. So already na bunge baraba koromba gitekia obunge ndene Buuri constituency to na anto 11. So no kuona bete impombeta go chinda anto bara based on the polls ira chumerete. So na netoruga anto kenda kando. Na ndende tigwa inyanga inare part of anto kenda. So na ndende tigwa na Mheshimiwa Rendikiri na Mheshimiwa Gatobu. Na nkera anto bakwa, this is our time for a fresh leadership. Na fresh leadership ekeja ora David ajokiria kaiga kamwe kagwithia Goliath. Anto baba baire inkora na ndete will be an easy time for me. Nkomba ko ba withiande kenda tomba ko that na fresh leadership in Buuri constituency. Okaire antu iba menyereti anto bara baire. So they are already tired. So iba kwenda utongere bobwero. Which is giving me an added advantage. Nengo chokiri nyamurungu nkatho sana nonto inyana arakunda ngweta. Inyanto bara bakombona kiwero TV nkiare nonto imbaranga yemono. Inkodo receive a lot of calls. Anto bakatura Mheshimiwa ngo kuona ge TV. Omenye thai yogo gakoroka gatigate anto babo baire. So you see the favor in me and you know with the God's grace in kona anto babo baire nkomba ko bachinda. Fantastic. Yeah. Na of course gintu kira kutumba ko tukiona anene mono kire siasa gintu gitawa propaganda. Yeah. Ntije experience kuyo mbita kwithirwe karia tea imantu jabi regani baku kana babo guchindana aboba gutumira gukuringa kiri muringi kura na wenda ku clarify ata. Luckily ongokwera nkwere I'm a born again Christian. Yes. Na kesi ya saiji cha kwa murungu no ethiritwe again favor in so many ways. As at now ntromba godra nkiona inyanto barabo ko oppose leadership yakwa kana campaigns chakwa na inkuga okeja kodra way white like I am because I'm pure but teona inyaga ndo kidogo kago gwekira oni kunde narampo mbeta go serve. I've never had any you know kodinga because of anything and incho kere murungu kadho sana nonto bwaginto kiu. Yeah. Fantastic. Nkuigwa watu rorungi na kiama kyake
KRP kana Kenya Reform Party na imbije thai kuri na nchindano inene mono cia kiama tuge Kenya Kwanza Azimio icho tukuigwa mono na tuge UDA mono na tuge tu UDA ntije ketara no kuigwa intimidation ya bia makana no kona Ciaca aringi kura Buuri ba machuirite kuringira mtu kiumbe batitegete mtujo no kiama giko mbuge kiama ke politics in Kenya at times iketha ke very important na oragithethagia muntu one either popularity kana resources otherwise as at now orantagete anto ba Buuri constituency ibombete kumenya politics kana leadership te kiama mono it is that person na that now inkuona anto batena problem na kiama giakwa na inyabara baingi bejeta monkanja baritura ogwe don't worry with the kiama kana nyo ketha independent you have our full support na inkuora anto ba Buuri constituency ibuaga sana nonto boko ethera ibakomba ko differentiate between the party and the candidate what happens muntora udurere no gagwitira ngugi more often kiama gitetha ya tuke kwethera wena inclusivity but as an individual yogo menyo gaitira anto ba Buuri ngugi tauna ndenya ndathurwo na kiama gako kia KRP it is a small party I would agree okay tegana na Kenya Kwanza kana Azimio kana tuge UDA na other popular parties kana PNU but I know ikiama ke to supported sana in terms of a strategy na go Twitter na mantoja otongeria and I believe anto ba Buuri bampa kanya without looking at the party nkomba kodra nke baitera ngoge sana so as at now ntekuwa intimidated between UDA kana bia mabinge na mbere anto ba Buuri constituency bwaga sana nonto iba kuona UDA na kaorongo sana so only I was even approached kenda betake kunganga na ticket ya kona UDA but I refused ndarega nonto bwa my few reasons to where I was inclined in new kind of fresh leadership KRP iri mwamburi ne jo Azimio na Azimio ina uro gutwa giteke wa rais na tigiti Raila Odinga ntije kila kuna pressure ya kiama kuringira campaign mutongeria wa rais mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga na mutongeria wa mwamburi jo Azimio na kethera kwina that pressure or is it selling Raila Odinga kirigishi kia Buuri actually from the top leadership nombuge gutena pressure nice tutekeri pressure ya kuringira mutongeria wetu president ndebe tawe his excellency Raila Odinga mbuge thaira tutonyere ki kiama na tutonya ki mulengo ta juu a leader wengo no batigo chikirenya pressure akamenya this is a competition thaira keta ki ground na utukomba kuringira mutongerio kundebe then you see you are failing au ni okambira kugwa na mbuge tauni ndeke mulengo jo Azimio na kiama kia KRP arakunde mbetite inkomba kwethora nkionerianto na nkabeleza it is my own initiative ta mutongeria ningwa mpambirie kuringira rais okwa ndebe nikende nya thaira tugakuruka tuthe na smooth run non tukwira wa urogagura mamito baba na nde president Raila ajokia utongeria ono baba wetu so nande it will be very difficult ngeta ki mutongerio jonge na te baba kwa so nande lazima make sure ngokeria baba wetu tawe Raila Odinga imwe cia ngugi cia kwa MP ni kweta kuthithia mawatho legislation kwina aspect ya representation na mantoja maingi imbije kwina kigina kia CDF lakini imbije magita kwa magita
this part of representation ikwithirwa ugwe ugichitambwa gwita kwaria na antu fulani ku make sure nuko nenya partnerships ciaku deal na some of the issues kire Buuri atutonya kire imoche issues cia constituency ya Buuri ndira mtombera Buuri mathugano jakwa ijetha jakireta gintu gitwage kwachio na gikwachie battle gikwachie numbita kwithirwa ikirwa ne omono I think from the county level to the national level mbije mitoro nechokire unfortunately ntije kire utongeria bwaku ja MP wa Buuri watonya ubangirite atea antu arimi baikwachi mbije a bit nyana raumite ibari maikwachi mbuge ke manto jojo ndagweta jara MP abati kuthithia nkiongera kuna gintu gita lobbying lobbying inyane omono nonto itobira tonenkeria tawa ants they are very few can't be enough na kiro Buuri manto jai gwache mbuge nde mutungi sheria ndatonya na ara mbunge nkomba kwithira nkiona what can we do more kana igintu kiko tomba kuthithia mono kira gigatethia arimi betu baigwachi gintu kia mbere kira mbetikitie na manto joremi igintu gita value addition daije me arimi bakurema na barema igwachi bireja bikajuko na mitoro daire bijukiro na mitoro bijuko brokers kigwachi kira gikiuma ki murimi mbeche gichokera murimi otega input na output itekong'anana na tatumba gutetheria murimi wetu kenda input na output ing'anana gintu kira gwikira mundene na gintu kira gwita and you see thaira muntu agwikira arekira mbeche nyingi sana ki fertilizer na gwikira inya keleba bakirima inya bagiketha ukora na ndiki gwachi thaira getere ki mutoro murimi ou atethero na enough money inyago chokia na babati ko da make a profit so my main thing gindokiran kadithia iko make sure to na value addition ya kigwachi and how can we do it? We can do it one tokomba kwethira tukireta partners ndene ya Buuri constituency we can also bring partners nyatuingwa we can lobby for either storage kanara to geka igwachi after to bi akethwa bikeja we can store them. We can even store them as a processed be processed igwachi no koni bigota bikajwa bikagitangwa in form of chips toga chips na to nini kidogo na bika packed in a cold rooms later kigwachi kio kauma auto gagechura market in other countries muremi ora kigwachi kio kiuma gethwa kina more money nkorokia ora akwendia na nkunia gento kinge ko batetheria bera ke manifesto yakwa ndera anto ba Buuri nkabera atiri tugitagana ndike gwache tukanda gukiria still kwena anto ba mobe na barabara inyite mba kumari gwache biu okona batukomba inya kugurero igwache kuma na miundene because of the roads na tuketha tuna barabara ikobua anto bara bakuja kugure gwache in the meantime tukiuga short term solution daire no tuithia barabara iji bere toreta partners bara inya to babombe kugurero igwachi kana cost of transportation ethero enyi so those are the kind of things iran kwenda kubathithiria itugiokiria murimi ojo wa kigwachi aya mutegeri wa Weru TV na mutegeri wa gicigo mbunge kia Buuri igua aunganiri kwarana about 40321 inya kibugu ithatu ijiri mwe kurikana namba yewete na mari akinya jariko na tuketha tukithoma antumiri ciakwo ura tugweta na mbere ugeta kuraja ni tucokerete na reruru nyumekagitagate kuraja inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kaloni kako, nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadil nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Au unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan.
Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tune yeku. Onde mtu mwanya na nongaruke na tikugaruka bwe no be anything tare ko active amenya liu mam na buzira kina bethira nkina ga bamba gonteka pakanda kumewa it's a new release kwe muntu ainete au kamunde yo airutete sindi ruarua liu no kome akwa na confidence na wimbo ilikuwa nzuri na tamu lakini haina tena confidence. Sasa mayaso ukienda usifanye fulani enda wimpa na confidence kanyanga hiyo madhabahu na confidence. Sasa yenye nilikaa nilikuwa nakumbuka niliambiwa wakipa nasema niliambiwa saa ile niliitwa Makena nilikanyanga hivi nikamwambia DJ achilia wimbo. Sasa nilicheza venye nilikuwa nimeambiwa, nakumbuka niliambiwa achilia hiyo wimbo. Makena niliimba Bango juan kada shieto oreterine yetu sako nieza na gotungata kirea biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara. Yetu sako, your success our pride. Tokinyete nja eze twena moroto jomwe kumenya nkatha ije citanirite na weru wendo na uchamba bo bwingi na kuga arisho agitekia mujumbe ono thimenti amito kombone borere kagite negaka beyond CDF imbienge atothithiritie na twere project imwe re initiated aiwe yeza ne rugoro national government no to national assembly akara atwaruguriro Karo Karimi Murioki kana CK imwe koro mami mo biashara na igoro ya jonde akurerete nja ya siasa kwa u otekio kigeni kiwe mwita jojo ntwangaine neja mwanka njeto akeja una bakabanga siasa na mzee kile ntobana obimenti kure uo kamatite ne kamatite barabara ne kamatite roji ne kamatite kidomo kya mwanoku ne kamatite school tugetikiria kodithia trade off kure ku atiringi magana 3 na mtu tiwara tudithiria the last 10 years ratiri ne kwa ya gikaro tuinireka something tumaini la na ndete ni kuina kwa iko bwana ni Jumatatu ije ya tariki 27 thaijere ciogono kire gikaro na county ngono cia mwanya umaririte gwakunja. My friend, I am going to get this thing. One touch like this, single shot. Ama hapo. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yale muziki gani hapo? Ngeza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunauliza ni station gani bwana? Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM Unundune Ite weruni Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakredo kambao.
Hauna hata bao. Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao. Ashu. Manzi, mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Mwanya kiribo mutegeri gweta na mbere kurumira mubango jwa kugu kiarukiro naro turariria siasa ciegi gicigo mbunge kia Buuri turi na umwe wa baraba gutwa gite kia MP gicigone giki Kenneth Maitethia Kiome tukichokera another issue ire mba kwithira ikija kiongo mutwariria Buuri ni issue empara. Yeah. Speaking of which, tuina a bit of one of the largest slums in Meru, I believe. Ciaca, first of all, you know. Yeah. There's also a bit of kuyantubakara naja kuina miunda ya chunko, also bagukara in very not so good guntugo tebu imono kana maisha ya tebu imono. Issue empara. First of all, kuina issue empara ira tugu connect na roje. Yeah. Nanchoke mi connect na gintu giguta kuingwa mitu. Yeah. Because you can remember, especially Kiriantuba, I think in Buuri, na Ciaca, if I'm not wrong. Yeah. Ibomba kwithirwo bagita mono irio biao mitune. Na njira ya kurima ku. Na njira kwitha bakiuna nku. Ku na bakendia na watu ribwa mbao na matuja maingi. Hatumba kwitha tukiariria ishu sichonde siampara roji na mitu kithira no jathuganirite. Thank you so much Kaire. Ntinyari. Nambuge mpara thaiji igintu kikinene sana. Inyate Buuri ake I all over Kenya. Anto bena mpara. Na mpara ni attributed by so many factors. Yes. Thaiji no kona orinto bitetie. Na nde lazima anto bagatha bena mpara. Na okoreru anto bonde tuitangoge no nto bwa kiu na nkiwa kiu anto baka mistake of course ito gutangoge kenda torea na ito gutangoge kenda tomba kuthithia other developments lakini ogategera muntu ora we nja kana muntu wonde mbere yaria atomba kuthogania gintu kingi kumera rera mito yetu ingirwe which is good kumenyera mito na no konito thatu na opportunity ya kurema mwitone echondra kurukirite nya mwitone ange twankene na mwito jwa aja site ndethera na aranto barema myunde it was taken back by the forest buge mito era nethetha yanto sana nonto one anto ibakomba gweta bakarima nau na ibakomba kwetha bene irio bya kurea nja na bado bakomba kwethura bena irio bya kwendia. Buge anto ibona Buuri nene lakini Buuri anto bara bena miunda ni anto kidogo sana. Miunda era bona nene sana era ne achonko lakini to beta investors. Which is good nonto we have given them an opportunity to invest in our constituency. Now when they investing there iba kwa anto beto ngugi kena anto beto na bobomba kuona mbecha na mbecha irika abatetheria kugura irio biu na ndeto kwariria but kiambere food shortage kana kwaga irio kira kireti I manto ja mito ora tomba gutetheria anto beto in the first place ito make sure anto ba ibakombana ne kurema miundene yao inyore nyi mbere nyato choka mito ne gaino nto nerigero nya na fence tutomba guchoka mito ne roero ukaire na ito kwenda bado kuthithia forestation na tokaria environment yeto so gento kirampo kwa advocate gento kiambere we have so many ways oranto bomba kurema kitambo ndona tukithithia research no kona anto ibako anda inya sukuma ke tometa emetoro nkunia nkunia gekiro methetu ekandwa sukuma okona with a small space no komba go feed your family
na with the small space you can still sell no kwendia tusukuma kidogo. So gintu kia mbere miunda ne enyi anto bate kuona araba kurima nonto mito ne ibengero mitone but gintu kia mbere orompomba kuthithia ikuthomithia anto betu mbere now ku address issue ya space na urimi. We can come up with these ways. Kintu kia biere roje kuna thina roje sana na ki manifesto kwa inyambira na ki our team na anto betu ndebera atiri mbere to address other issues kuna gintu tweta first things first. La ije tokenda gutethia muntu wa Buuri na itukumena uko na miunda fertile ranto bomba kurema. What can we do? Inyambere to baretera other things priority roje nonto ntinyari daira toretere roje ki every household. Na this water roje roro enough muntu bomba kurema into biawe. Then you see it will improve agribusiness. Nonto muntu ora komba kurema into binge with the technology rato kugera kodari kapiska we na ikewe no agite inya behind the kitchen no adithie skuma yu. That is one. Etandeja kagita half an acre na kuthithia maybe mpempe chiawe another quarter na kuthithia gwachi. You see to address issue ya mpara ndene Buuri tuamberitie na kureta roje ekana first things first. Then to baitane ora bomba ko tumira that space kana bomba ko kuona more food. Mbuga no utsaririe ni njira ile kubaka bokireta na choroje ikwenja damu ikwenje zima ikureta mbuga murandi ja roje mbije na ubu roje roto isafa kana kuna roje rosefa na kadita all sound na kadita. Yeah. Mbuge roje it is a big problem in some parts of Buuri. No kategera kumorere anto ba kunda kadita nara muitone. Luckily I've had a chance to vijana tueta monkana even as at now ntuko ngenda ataga muito jo nkori ora to agita muito no jo but also excited ito adara tuna that energy egota muito na gota kudinga taroje na kwenja roje buganto ibadide tie roje sana. But there are so many ways cha water harvesting na ko address issues cha roje ishi nyata kwenja mono nyata usage storage nonto otaga iji kadita getu igakwara dande tota gota roje na area kokwatia roje na area igoro. You see kuna regulations irero kuna pipe imo botomba gukunda na chero roje inene nonto abukadiriria ntobara be na area daraka roje nazad now issue re iji kadita nonto iko atumaira mono iji kadita igakoma na area na ntobara bare igoro barero bakunde kidogo kenda babange na bomba kuona mo water. And what happens in water? Antoba be na je goro nyaba gikunda roje kidogo. Para bange baga kinyero roje. Nonto nara ande no kwena ino anto bomba kwenja idhima. So as a MP Buuri kinto kirampomba kodithia kinto kiambere tukambira na water harvesting. We can create dams. Toka create dams chieto. But nyambere to create dams. Oni iji indidete kitengo kia utaalamu kia antoba roje. Insete the team ya kwa nangase te nyamo people partners bara bomba koja toka karande toka tega what do we need to do for the people of Buuri kenda to address issue roje toka ambire either na koba connector roje ki pipes chao toka enjere dams kana toka enjere boreholes. And you see like Roger Rosefa it was a very successful water project. Roger ndo nyuite if we copy the same model Rogero ro katika kodwa roitete ake rokorokirete kirua rokeja monka na aja nari then togatethia antobeto. Ingo kadindo kugwetera one of the largest slums. Yes. Na kurina nambe antubaba inge nyakitha population atinge imono Buuri population era nyingi iri na informal settlement. Yes. Atwarirebo. Mbuge slums you now you know antobeto bari. Actually those are voters. Na uko kwa antobaba inge. Na antoba ivoto bati gutethia. One, kena to sustain antoba winya na irio. Kinto kirato bati kodithia kinto kiambere iko make sure those people are employed. Are those people working? Antoba bakija kodora batena ngoge then antoba bagatora go kwimpara. Na economy da iji tebui. And actually te Buuri ake kana Kenya. All over the country.
ndona antu bangi bakiarire bakauga ikenya ke economy thuki ugatenya Tanzania bado economy kario ora gukari Kenya no gukari so tukija baki antu beto ba Ciaca na inya timau kwena a lot of informal settlement antu bara inya batena miunda batena taito ba mwe inya batomba kurema so what I would say antu baba nonto batena gonto kwa kurema kintu kira tomba ko batetheria sana igintu gitawa ngugi nonto muntu ora na ngugi akomba go place food on the table nonto atena gonto ara karima yeah so to address Ciaca sana au actually ntore nekwa gintu kia maana iko make sure antu babe na ngugi na if possible we can come up with plans kitambo antu boga miunda ingwatiro how can we help these people squatters mtoro wende umba kudra squatter can we have a plan to make sure we have done some land demarcation na ranto baba tomba ko beka apart from offering them a job which can assist them kana bedro bena ganto ga korea nja kwao Maitethia ngugi jina ikauma no ntore kuringana na case study Ciaca on personally ndene ya Buuri aigatha kwina inyambe mbithi baba ingi bathomi they have their degrees and all lakini antu batina ngugi na ntigutiki kumtu ithero atina ngugi no twatikwenda there's a problem ina ngugi yugo ka baitira au nimbuge uketha kwina gintu rahisi sana kira tomba ko address in Buuri na nya tongere bange bakenda igintu gitawa job and employment job and employment ngugichie kwi nyingi sana antinyari ngwere taoni have attended some board meetings when we were looking for employees na ngete the area antobange as a consultant ngataka nkona gendo kiambere aranto bakogwa skills anto gendo kiraba kwaga skills ogeria kwa muntu ngugi is not employable iketo mko na anto bagechoka njaba baingi not in Kironari Kebericha ward Timao or even Ruire all over ayuthi beto ibabati koda bagichi kuipana skills non to skill nega ko make with very competitive so quadress job and employment issue kento kiambere iko make sure to equip our people with the skills is skill ereko gomba kuthithia what skill do you have ogeta thaiji nyantorene nau okauga no kwenda go employ anto inyabeje bagutetha ire kugwata kamera eji I'm telling you you will not get one person nonto muntu atena skill eu but what if we build skills in them buge gento kenge thaiji thirikari yetu nitethetie sana ereta into bieta TVET anto beto bate kwenda gweta ku build skills ogeta ta TVET thaiji anto barabonde bakurukite ke TVET you made technical jobs nara yome ta mubango jorande na jujo gokiria anto Buuri constituency babangirite gintu kiambere tuthithia gintu gitawa export of labor tukaita anto bara bathomerete electrical naja nari ki ruire rwarera nara Timao monka Kebericha tukajukia anto bau that labor tukamikia ndegro yome tomikia nara ndegro yome muntu na kuona a lot of money actually muntu ora umara nara yome araona more than 70,000 kana 100,000 you see toki ugana nda antu baura bagatetheka kenda banyiri nyanja ciao muntu ora akiona 100,000 nara yome tukumuikia Dubai tukumuikia Qatar tadaiji Dubai they are very big in construction. I was there 2 months ago mbejage campaigns and I can tell you there's a lot of opportunities now wetera Germany antobana area iba kurire barenda labor from outside so can we get our people to bomaria na area home nonto na wame kuna ngugi even locally still we can have job opportunities nkiongera ke oni mubango jorande na jojo Buuri constituency anto baba youth ba Buuri rambangite ndaba jukianda ba umaria na area home muntora akomba kwithira nyage tuma mbecha na janja agatumira mucheri even around 10,000 agetumira ngina per month that is good money ngina renja na komba kuthithia more things we also giving our parents an easy time
no thaira twitira youth twabaita ki slums twabaita in our communities muntu ura akumara nare agweta ona ngugi mbechiri gucoka naja we building our economy njera yao menyetirara na mpara still muntu ucio ambiria gwaka kodra kuona mbecha enough na kwambiria gwaka antu bara kuretera ngugi no their neighbors kuna neighbors abundi au so antu bara iba kugunika i kumara kwa monojo again gintu gira tukibathitheri gintu gigwitwo exposure na ito kuenda sustainability ta utongeria bwakwa oni intendete utongeria boria mbethero ati thaira ote mweshimiwa antu bara bate ona gintu we need a self sustainability program thaira maririe mwana ora inya uma kwa MP kana mubunge mwana ora tebuto ngugine akenderea kwethora ngugine tema mwana ora na area na kombe nya gwita bangi naja abonie more opportunities so to address job and employment gintu kiambere is skills gintu kiabire ni exposure na with exposure we've done networks na toko bomwa renara bakomba kwethora bakiona ngugi yeah utuma kwethora ugi separate MP na gintu gitawa CDF ntije mbio kagita differently na kigina gya kugia CDF kirembuga wajani bwa bursaries na wakibwa maskuru na irasi na wakibwa barabara mbuge CDF tayo Constituency Development Fund iginto kia maana sana na kira gitethaire mubunge nikienda omba kuitangwichia na gutetheria antu bawe mbuge kwena ikumira antu bakoria na ndi CDF bati gutumirwa atia kwethera igwaka irasi kwethera CDF ne bursary and all that oye go to Constituency Development Fund neko develop that constituency so as an MP no komba gutaka kona what priority are you giving to the developments but mbuge gintu kia maana sana bursaries gintu very important ukatha CDF yetu ne gutetheria ki bursaries then we'd rather have it ki more a bigger chunk ki bursaries mbuge ki gwaka irasi and all that as an MP ingwete kioni ndina a lot of networks and there are so many donors para bomba kweja bagatetheria nyaki manto ja gwaka irasi ina gukira kithomo ukethora mbecha iji no itetheri in other ways kwethera bursaries and still mbuge CDF itengana aleze MP agatora ke blame CDF agagwa mbecha iji kidogo sana but I'm telling you that is a imbecha nyingi sana but ukenda kwethera wina successful constituency ugatega CDF ake tega inya other sources ira omba kutetheria kenda kigina gya kuke CDF kithora kingi ina kigina gya gutetheria nto baku like bursaries no utagio kona you can even get scholarships ugatetheria nto ara bursary te kungana and like I was saying kwadri gwaka irasi biu you can partner with UNICEF so mbuge ki utongeria bwakwa nkethonde broad na the main thing iginto gito ku lobby what can you lobby for your constituency yeah allow me to push you on the spot yes itekio ikariri mtu thai mugambi rendekere muruithania yeah I think asavita only 5 years chawe niki atendere niki uko challenge gate gutangugewe what's going on mbuge gintu kia mbere inya mbere muruithania taweri ndikiri atonya kwa MP bado indari na kiroto kia kuja kena ntetheria anto baburi mbuge nda compare scoresheet wetha hii nekwa manto jara ndabangite kuthithia none of them era mbonete athithitie so inkuigwa bado muntu ujo atirathithia kintu kira ndendete kithithwa nataka represent exactly so na inkuona anto baburi constituency beja mpaka nyakau inkomba kwithira mono nki address manto jo jangugi I'm telling you that iji ote muntu inyarendikiri ndaigwa andikithitie kuma gwetu live alone inyagwetu inyarwirerwa rera you see tukathire thina chia bore atia thaira twina antu na unja barana ndi batena ngugi so I still feel mheshimiwa korendekiri
I would rather even watch for gatobu na itete ngugi ngorukinya rindikiri. So gategera kona, and I would do better than gatobu based on my manifesto na strategies iria ndari nacio cia Buuri. Yeah. You're a bit well traveled. Bigiru kigweta numbita kwithira umarukite ochokera. Yes. Imbiumbita kwithira ukithoma ndiguru ciao me iria umba kwithira kireta ikaguna gicigo kia Buuri. Mbuge kumara gwakwa ndambiririe kumara ndi skuru. Ki university. Na rĩrĩa ndaumarire ndejire kuona manto je mwanya sana na jagwetu. Otia ngure reason ĩrĩa ndaumarire nkiumara rĩa mbere ndaumarire ndeta mwanka Ghana. Na ngita Ghana ndari one of the only students para bombete kutarwa i Google. Google eto tumaira eto Google na ire egwete thimo cheto chia smartphone. Detre now ndunga ndi presented over 17 universities in Kenya. I was the best na kithomo gyakwa ki university eri Bachelor of Information and Technology. IT. Na ina business. Ndekumara na area Ntinyari, I found things were very different. Actually, I came back a different person. Oranda dhogana ya na mantojanda adida ya, I came and started doing it differently. Dagintukira ndonere igintugeta wa technology. The IG Kenya na Nigeria ibobe they were rated the best in technology in Africa. Kiko gintu kiambere kiranda ndombera kuona gintu gwitwa technology. Na tukaja ku embrace technology ki mantojeto na mono ki constituency yetu e Buuri. Then I'm telling you we could be very far. Ngwere that time dekuma Ghana ndachoka Kenya. I came with an idea ya kurugora free technology apps. Na tuambirite with a group of people, but it never went far because we were very young. Na tutona enough support. Ndeta monka Kamunde Hall. Nkigeria gochwa a space where people can come and learn IT for free. Orintaga nkona intobigo to computer packages. Computer packages nintobimwe inya as an MP koko okeda na free primary education. Can we also have a free computer packages? Non tigi ntogokorero kidogo, or how can we partner na ntobara bagwita na computer packages? Niki kenda ana babe to para bakudhiria skuru bakiuma ibatonye ki technology. So bumbarite na uo meginto kiria mpombeta kwa embrace sana iginto gwetwa technology. Still ogategera ta Dubai now been a lot of investments. No gategera ta now kuna mantuja construction mono. Ta recently rendeteta now I was visiting company properties at our Damak. Damak properties ndare na invitation now, and I saw a lot of change investments. Antobeto na datomba ko waitana. Inoke investments. Ngategera ta now nande now bare akanyomba indaja sana. Skyscrapers and all that. Tantora yeto Buuri constituency. We are so close to the town. You see, kitambo Kinorunio and they are very close to the town. But the Kinoru Gojora, Antoba Weta Monka Kidoka, you know that's now the urban settlement. How can we partner with the international partners? Antobeto kwarabe na miunda na ndea kwe tanande nari tange weta wankonga. How can we make even their resources more useful? Tamiunde nkonga nande daije muntu akaja kodora na 1 acre na tatumba ko mutetheria muntu tukareta investors nyabaga ka apartments now nondo town ge gukura, then you see to komba gutetheria muntu una kedore na some revenue ki real estate mbugido me indomete mantu ja mengi sana apart from technology mantu ja real estate investment manto ja kithomo anto nawo ameba thomere iketo mugua bariuga barenda skilled labor eta now people are busy in the offices iba ko need anto bara bomba gota nawo bagaita nguge inge ira bate guita ida ira be office ne
so we can have a lot for our people ekuma na blueprint eu mbonete kuma na unde goro Ciaome. Okay. Yes. Twithirikiria nuntu ba matha kuri na antu nkurukia 10 bara wa gutwa gite kia ubunge kia constituency ya Buuri. Niki ugwe Kenneth Maitethia Kiome the best fit. Kenneth Maitethia no the best fit or Buuri constituency. Nonto ginto kiambere mandu jaran kwenda kuthithia jata thithu nyimo bunge oriko otora kuma Kenya. Ndena package ira komba gutethia antu betu kuma ki education, kuma ki mantoja youth, job and employment, na nyama mantoja maingi sana ko lobby na scholarship yucho ndira to kwariria. So kione kigiakwa kia Buuri constituency mbuge ke antobara bonde to kuchinana nabo na tora nkwere kaire ntinyari nkwere turi anto 11 lakini thaizi ke result ire kumera ire onania nande onde number 3 noko nande nchindete antobo bange bonde as at now because iba gotegera bakona muntojo and a lot of ideas and uniqueness ire ko mo favor ke ntangurutano eu ya MP mbuge nkomba kwethero angiokeria ayuthi sana nonto thaira tokeririe ayuthi beto inyaba mami beto toko wa peace of mind ugatega thaiji ayuthi barethero bena ubakinyunya nchobi they are very idle. What can we do for them? We can have them busy na thaira to itire muyuthi unja anto boga baga ku stress to kweberia acheri bara ginto kambere ginto gego stress muchero rinyo akama komba na ndinya kwethora aikieria dere na komba kothinyago agitigara na mbecha kidogo no ndito mutetherie muyuthi ujo orinja buge ginto kiambere ayuthi ban supported sana na gochura youth ngugi na employment no ndo thaiji impombete kotha nkiandikithia ayuthi sana ndene Buuri constituency ndegoro Ciaome na u narambu mara imbita nkaria na chore bakwa nkabera no mpanikithire muntu fulani muchure ngugi what I just do iko ba support na passport ngabachura passport na visa where necessary but na ndetha ije menya ntumba gwikia ntu baba ingi nonto I'm using my resources ukija kotha tu ndene ya mbunge na ndika na impe yo tongere bo bunge I can do much nonto na ngedo ndena more muscles what program